Karibu katika katika chaneli yetu hii tutajifunza habari nyingi sana. Tena tutajifunza habari ambazo zimeleta utata katika habari za neno la Mungu. Tutajifunza habari ya neno la Mungu kwa ujumla. Tutajifunza habari ya changamoto za imani. Tutajifunza habari ya mafundisho ambayo yanafundishwa, lakini msingi wake hautoki katika maandiko matakatifu. Lakini kubwa kuliko ni kwamba endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea kurushwa na chaneli yetu hii, ambayo sasa ni Mungu amekusudia uweze kujifunza zaidi na zaidi. Endelea kumwalika na kumfanya na jirani yako aendelee kufuatilia, kwa sababu utajifunza habari nyingi. Kwa nini imani zinaendelea kunyanyuka, kuendelea kuota kama uyoga hivi? Sababu ni nini? Je, Mungu anatazamaje? Endelea kufuatia, tunajifunza na tutakuwa tunasoma neno la Mungu, lakini pia na baadhi ya vitabu ambavyo vinaaminika na watu. Mungu akubariki. Endelea kufuatia chaneli yetu ujifunze habari nyingi za neno la Mungu. Karibu tena, na mualike na jirani yako. Amen.